China long sipai te hian ma an son na sat ema wangin Pacific tuipuya rang long sipai te chu anin tluklang ta hle mai China long rual hian ramdang long rual ro pui te zong ain ma an son na sa zoka tuna chuan helaya lovok lal len chin US le an thural pui te le pelin helai tuipui le vawkam hi an thunwaya anda ani berto US long sipai officer ni chin pakhat chuan kumsom ni chung vel lekin China hian America chungnun chin na chu an khu man der to ni in asoi ani China sipai Chinese Liberation Army te hi tuna chuan khovela sipai chak ber pol an ni to ni in soi ani a hei wang hian China hi tuipuya missile te nen changkopin tuna chuan tuipuya hlom ber pol an ni ta ani munchen khata chuan US akhum to wangin Pacific tuipuya in elnana satak omchin chu akal phung a in thak ta dai bok tuipuya general thom jing lang sarber chu an destroyer long te hi annia destroyer ti ming shim hi longin chakna thilti chia theina na satak anei awanga pho ania thildang lam ani lem lo long sipai chong kama chuan destroyer hi long thilti theina na satak nei soina mai ania achak na hi thil chi sang man changkai theini in na sang athok theya alai pui chi bai om tak te wang hian melma te chu ama thingchi turin atuk dol thei ani anti ma se destroyer long te hi longlian pui an nishan lova longlian lo tak ma se chak tak takatlan theile chirang longrwal veng tu an ni a torpedo boat destroyer ti soi an ni bok an na ber chu melma torpedo longzon hule ti pil ani bera tunchuma kan video a hian Chinese long ming thang chen kha tuna an siam zo to le reilote an siam zo mai tur kan clear how don ani asiam dana thiam na thar berber man ania tuna an du ang tak en chin alani lo chungin tunchuma kan video a hian tunlai huna long hlom ber chanchin soi kan tum don ani US chuan an long frigate tharte chu aya cha mai an hlawa wangin athara en non an tuma heng frigate dwal hi kumsang ni somni kumlai holvela manchan kha ania heng constellation frigate tia soite hi Italian ti dan entona siam an ni hlom ani hei wang hian navy te chuan longman to tak ti ain changkai jok donin an shia a long siam na mun hlui to deu te chu kalsana constellation siam hi an thang ta jok ani constellation an ti hi thil chi sang ti thei tur siam ania tui noya long kapil thei tur te anti surface warfare le anti-air warfare mission na tante man thei tur ania constellation le athui shwai long dang te hi fit zali somkwa paruka se ni in aphur tur ang zong aphur chuan ton sang sari zani vela rit tur ani longa na thokmi zani ani bok long mit le beng amu na le shed na turin spy radar system paruk a oma hengte hi chunglam atanga be na lo mutur ania heba ka hian tuipon lang deu atanga hlom lo mutur SQ-89 sonar system a ombok heng system pani hi longveng tu mai ni lovin anma ni ron bei boy thei tur longrwal chi sang loma chon zel thei tur aduan ani heng long thar te hi alenda na zirzel in lai pui le missile kap chuak thei tur aduan ania MK 1100 te 57mm rapid fire deck gun anti long chhuata da chi lai pui rang taka ka theite aneya heng lai pui mang hian longa tun chi thlona te John le missile lo thlok te thlenga lo kap thla thei ani frigate a hian inven na missile ka chhuana vir thei aka tura zira khoilam po hoi thei missile system a omboka hei hi mun nai dewa changa missile manga be na lo dan na tur ani long chunga thlona da na tur le along chhuat hi MH-60R Seahawk helicopter le mishing chuan lo na chi thlona dangte da theina tur khopa zaw ani Constellation class frigate ang chi zong hian longka na missile som paruk an nei chewa tui noi long ni lo tui pui lang chi long dang be chi dangte nei le ta tam an nei big ti na ani chu Israel Navy te hian German siam Indo na long thar tun lai tak mai an nei boka missile phur chi long abi ka duan long thar hi Israel rama Haifa long chol na lo thleng thuai turangai ania arwal hian long dang corvette anti angchi pathum an nei bel bokang helong thar tur hi aminga chuan SCR-60 in an soibera helong hian tuipuya Israel sarkar sumdon na munpoi mo zual melzan hi vela veng chin don ani helong thara hian radar thar changkang jok le chak jok da ani anga amma long ti ain a electronic system a changkang jok anga tuifon na sa zwal lai le kho omdan chhatlo lai po a thunun olsam jok tur ani
fit zathuma sei long hi rocket le missile system manga thuam ania thlona kana le longkana missile le torpedo te a ombok achungzol hi Israel attack helicopter tharte chumna turin changkang zo ka siam ania tuichung veneral thuam DSIT portable diver detection sonar hi lo soi la ila detection sonar anti hi NATO ramte man tura pek chu ania DSIT hi tuichunga inven na man ro a chuan maswai tuangai ani thiamna sangtak state of the art sonar and acoustic technologies anti manga longsipai te ta na siam ni in NATO ramte chu point shield portable diver detection sonar system hi pek fek an ni ang point shield hi manian na thok thei fully automatic high performance PDDS system mang ani a tuichunga kalchi longle tuichung mun poimo te ven na ani he system hian tui hnuaya nuclear power siam na munte tui hnuaya pipeline te le long mun puite avenga nga vaw kama long chol na mun pui ba ka oil le gas da na mun te po aveng bokang he ba ka hian mel malong chi sang sang te po ankal na mun pianga athi thlai zui zelanga arwalin mun sang khat chuang avil reng theidon ani point shield hian rang takin tui hnoya thil la om lo thlen theina azong chuak zung zunganga mun hnai deule hla dewa mi te po alem nen athon zel don ani compact and portable point shield ve thung hi azang khaya rang takin mun poimo a ada zung zung theibok ani khoi muna po kho omdan enga po rei tak om thei tur ani bok he system hi aom na tur hmuna da ol sam em boka tuipui chhuata da thei ania tripod tele mooring pile anti mangpo in da thei ani tui hnoya thil la om lo om chu a hmu in eng ange ani asha theya asha turte ashil ngal thei bok point shield hi ramven himna lama khoi tu abika sonar system thiamna nei lem lo tan po amana har salawa a khoi hi thil har sa ani lawa wangin asiamna le a enkol na hian sen so atam lo viau ani Iran hian a Indo Lawng thar chungchang hi asoi ve ngai lova chuwangin Iran ram long hi shet chian a har viau Iran hian North Korean siam dan zo zuin Indo Lawng antuk ne shiat ania mingpo anei lo ani ome tuichunga chaktak atlan purpur tur chi duan ania long sipai chanchina long tlan chakber ni thei turangai ani Iran le North Korea te thokdu na tuk ania helong hi surface effect anti angchi asira pampuar thei rubber da ania hovercraft ang catamaran anti bok angchi long ani achhuat noi sirton to na hian ke angdeu ain nga na a omboka hovercraft ang hi ani SCS hian ahmalam le anung lama achhuat pon lam khu tu rubber hampuar thei ania hei hi chaktak atlan don chuan boruak an pam khata chu chuan chaktak along atlan lain ain buk tok turin apuya achuldan angin asiam rembok ani soito angin Iran hian an long thar hi apwang zar na saloviawa hei hi achani oma ngai thei chu North Korea surface effect longtenen anin anwang ani mai thei North Korea hian SCS ang long hi pathumaneya chungte chu alanda na zum red road radar boom ol sam tura pian zia duan annia piangyang longa hian laipui sompali point panga millimeter silaida ania hei hi survey thun laya siam AK 630 close-in weapon system ang deuh chi aduan ania American Phoenix ang ni in Russian KH-35 anti-ship ang chi cruise missile ani North Korea le Iran ram in obdan hi ain ang viawa ramdang ne na RALTHUAM shal chungchanga po an ngai dan ain ang hle hei wang hian savatla in ang chu an thlok tlang thin ti ang khan heng ram pahni te hi tunma po in RALTHUAM siam lama hian an lo thok dun to thin ani Kerov class Russia siam hi lo en le ila helong hi khovela Indo Lawng tuichunga lang chi ya chuan alian berania Kerov class battle cruiser anti hi tuna chuan thiamna chaberber mangin tun lai mila siam tharmek ani boka Admiral Nagamov class ang turin chain nu mek ani chei thar kher lo po in tun lai khovela Indo Lawng a chuan a hlom pol tak ani tho mai abikin long le long in beina phei chuan a chuan om pol takani Kerov longa RALTHUAM ken puiber hi P700 cruise missile ania cruiser tin hian hetiang hi somni cheu ania missile pakhat zel hi ton sari arit ani Kerov class cruise tuichunga langchi Indo Lawng zinga nuclear RALTHUAM phurna na anman om chun ania rei tak chak taka atlan thei awangin man tangkai na tur atambik em ani long hi alian cha a ton sing ni sang riat arit ania destroyer dang ain aletin aliana
long na thok tu te tan po chen na mun nuam tak anei thei ngal don ti na ni chu siam chata tun lai the ang bira siam ani huna chuan Kerov class cruiser te hi an king pui Indo Lawng te ai hian an len zong le technology lama po an chungnung don hle a longa hian electronic warfare system le manro changkang tak tak da bel ani don ani tuna chuan nakin loka man mai thei tur LCS chu independence hi lo soi le ta ila LCS hi longchak tak mai le tuipuya hanleu kwalvel turpo a chatak ania tuipui chunga lang chi Indo na long ni in hun local tura US Indo Lawng chuan vor tur zinga mi ani LCS hi tuithuk lo deuh lai man tur Indo Lawng an mamo man mo deuh awanga welcome nai dewa che tura duan ania welcome naya hian bom phum ruk te diesel manga tui hnuai long thom zoi tak tak te le long te jok puak thei thil phur helpol te an che na sada wangin hetiang long hi mamona asang hle ani US Navy Department of Defense chuan hetiang long siam tur hian team pani andina heng team te hi Lockheed Martin le General Dynamics 10 an hova LCS long engzat nge siam tur ani la soi chiang lo ma se somruk chuang chu siam tum ani US yan long hi avain zathum somsari panga ani US long te hi not 22 vela chakin antol theya me sang thum zanga chuang bial tuipui an veng thei ani Lockheed Martin Freedom Class Design anti ho hi long tlan chak tak high speed semi planning monohull anni a General Dynamics Independence Class Design hi stabilized monohull ani thung heng long panni tlan chak zong hi not 27 vel ni in long pian manga zirin adang lam theya long malam hi tui chung apir chaudan ang zelin atlan chakin achak lo thei ani long pian mang shim hi manrua le achunga na thokte leng tam tur chi aduan ani a LCS mission le special mission hi lirthe engema sat phur thei tur aduan ani alir thei phur te hi hunrei tak po phur thei tur ani ole kan video te in lo tuipui kan be se ya comment lama hian soibel indu te chu in soidonia kan video in lo ngai ven ani chuan kan channel hi like le subscribe kha lo thengil lo ula tin notification hi on bok ula video thar kan da te rang takin in lo mu thei don ani min lo thira wangin kan loma kanin hule thuai don ya